आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुरदा मतम खरा कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग हंथरुरबा तुंगदा नोंगबदा ख्वाइदगी याम्बा सांग ओइन हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड की अनोबा केस 102 थेंगनरे मणिपुर की मीराबाई चानू ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दा अनोबा वर्ल्ड रिकॉर्ड थंगखिबदा मुख्यमंत्री एन बिरेन अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री लेटपाउ हाउकिबना नुंगाइबा फोंगदोखरे लिसिंग अनि कुनमाथुई की जी-मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैथोखरे प्रधानमंत्री ने कोविड-19 माइथि पिनबगिदमक टेस्ट तौथोकपा अनाबसिंग थिदोकपा अमदि लायेंग बाहाइबा थोंग अहुंगी तंगाई फदबदु कन्न पनख्रे अमसुंग लेबाग अस हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबा केस लाख अनि लिसिंग हुंफुमाथु हेंगतख्रे लेबाग असिदा कोविड-19 की लाइसेट अमुक हना संदोरकलिबा असि येंगलगा सेक्शन बवाटपगी थवंगसिंग तोकपिनाबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्शन थौरांगसिंग आंगना चटपगा लोइनना चही 95 गी मथक्ता लेबा मियोय खुदिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हे चथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा गी मरक्ता फुट 3 लामना लेबियु माय मिट अमदि खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतना थंबियु हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर मतम खरा कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग हंथरुरबा तुंगदा नोंगबदा ख्वाइदगी याम्बा सांग ओइना हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबा केस 102 थेंगनरे राज्य के कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नांगसिन मुदावरम थोकिबा चेरोल मदा हाई नौना पॉजिटिव ओइरिबा सिंग अदु इम्फाल वेस्ट की कुनमाथोय इम्फाल ईस्ट की 13 चुराचानपुर की 12 बिष्णुपुर की 3 चांदेल की 3 कक्सिंग दगी 5 थौबाल दगी 3 कांगपोकपी अमसुंग नोने दगी अमममनी मसी थारग अपन पॉजिटिव केस की मसिंग लिसिंग कुनमापन चात्रेट कुनमाथोय सुरे हाइबा मतम मसिंग मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता सिखिबगी पाउ लैते सेनापति जिला की माउगेटसु मणिपुरम संगलप मियोयसिंग कोविड-19 सैंपल टेस्ट कलेक्शन हौरे राज्य से संगलप पैसेंजर सिंगसु पुलिसना कोविड-19 नेगेटिव ओइबगी रिजल्ट चेक तौबा हौख्रे सैंपल कलेक्शन तौनबगिदमक हौजिक माउगेटा डॉक्टर अमगा पैरामेडिकल स्टाफ कुनगा लैरी मसिगी मतांगना डॉक्टर नाखो जॉनसन हाई We are here according to the order which was given by the Secretariat Health Department. And according to that order, we have to check for the negative test report for all the passengers, all the persons entering the state. And those who do not produce the negative test report, sample will be taken and sent to Imphal for testing. So today we have started collecting the sample for all the passengers who doesn't have negative COVID test report. And as of today, almost 100% of the passengers have come without COVID negative test report. So today we have collected around 300 to 400 COVID-19 samples till now, and there are still many more to be collected. Assam Manipulona badalai bajiri thongda Assam lomdagi sanglakpa miyoisingsu COVID-19 negative oibgi result yaudrabadi police na jiribamlom sanghan khidre Leibagsta hoji oiliba COVID-19 laina ipiba masi yenglaga masi vaccine kapi akhanaba khongjang tika usapki matangda miyam bab tahanam gi tharoma mangasi Thobal jila ki khetri sanglena pangthokre District Administration Thobal amasung District Health Society Thobal na punna sinna pangthokiba awareness program aduda CPI Manipur State ki lusingba Dr. M Nara amad akhang ai kyan saru yakhi Tharom da wangang bada Dr. Nara na hai COVID-19 laisete ngak thona ba amat tangai ba pambai di COVID ki appropriate behavior ngapung phana ngak pa masung masigi vaccine kapthok pa hai bisini miyam da COVID ki vaccine sungsoi chodana kapthok pi haina su Dr. Nara na appeal tawri Water Resources Mantra LD khona ngasi tungama amasung sadim pukrida laiba water body sing yengsin kre masi handakta juko tampak amasung sirui sing de lamai sakhiba amadi ising phangdabi khudong chada mayoknari adu ko hanabagi pandamda lam ke da sinna ya water body sing khangdong nabi pandamdani official kangbu amaloina kiba mantri khongsit aduda pawmata subdivision manung chana laiba Nagaland ga lona ba jidu regi singdol na singba yengsin ki Khongsit aduda Sudi Khon Hai Paket Kadriba Water Conservation Project aduna Senapati Jilada Ising Phangdabi Awab Mayok na Ribedu Karagi Makai di Kohan Bangam Lagani Ing Solisingani Kunmari Pawda Lebag Aski Yumthong Kuting da Thakna Apaba Ising Phanghanaba Pandam da Paket Pa Jal Jiban Mission gi Makha da Hingang Bidan Sabha Kendra gi Manung da Paket Liba Thabak Singh MLA Dr. Radhesyam Jumnam ngasi yengsin kre Khongsit aduda Dr. Radhesyam na hai Hiyang na Bidan Sabha Kendra da Thakna Apaba Ising Phanghanaba gi Thabak Kumang yang na Sangsili Raizes ki Zila Mari Imphal West Imphal East Bisnupuram su Kaksing Zila da Laiba tongan ba Fishery Cooperative Society Manipur na punsilaga All Manipur Fishery Cooperative Union ko ba sangstha nama semle
मियोई तरेना साब यूनियन असि चेयरमैन शिव सेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एम तोम्बी सिंह कन्वेनर ओइना सीएस अचौब सिंह अमसु को कन्वेनर ओइना मियोई मंगा याउरी तुंगदा पाउमिसना वा ngangbada यूनियन असि चेयरमैन हाई NCDC दगी राज्य असि ओइना थादरखिबा लुपा कोटी 119 अथु मतमदा सरकारना थादोक पिदुना मसिगी मखादा पाकेटकबा थबक थरमसिंग अथुबा मतमदा पाकेटना बहनसी महंगना हाई लमदम असि ngaगी पोथोक मरांग काइना पोथोना बहनबदा यूनियन असिना ngamjabi थादुना होनगनी अमसुंग अथुबा मतमदा मुख्यमंत्री गा उनदुना करी करी पाकेटपा याबगी हाइबदु खनरगनी All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union amadi All Jiribam Road Transport Drivers Union kaukiba pung nipu nipang total saudawn amaram oiduna Jiribam jila de miyam gi mahsa gi punsida akaiba thokre tabiriba pawasi akasban Imphal dagini Manipur gi Mirabai Sanuna clean and jerk the kilogram sang tara mapan thangatun anoba world record thamkre Uzbekistan tasken sathariba Asian weightlifting championship ki kilogram nipu manga mapan gi nupi kanglupta ngarang mahna kilogram sang tara mapan thangatuna record asi thamkhibani Saina gi weightlifter Jiang Hiwana kilogram sang tara nipan thangatuna thamkhiba mamang gi record adu Mirabai na samga tara mapan thangatuna record asi thugai khibani Mirabai Sanu Tokyo Olympic da saru yaragani Mirabai Sanun anaba war record thamlakpada mukhyamantri Thom Biren Singh na nungai phongdokre Twitter da thagatpa warol da mukhyamantri na Pradhan Mantri Narendra Modi amasung sports mantri Kiren Rijiju basu makhoina pikhiba tengbangi da thagatpa phongdokli Mirabai Januna anaba war record thamlakpada nungai phongdokladuna piba magi paujelda youth affairs of the sports mantri lepau hakipna hai maki ashigumba thoidok hendoba thawong asina Naharol Singh maru oina hakulagliba sanore singbu chawna puning thogat lagani Professor N. Rajmohan Singh Budhana Manjuri University की Vice Chancellor हाउक्रे Governor Secretariat की चेरोल मन हाई श्री राजमोहन फमसी चही मंगा पाइगनी सही अमचुम न चथगदबा मणिपुरी सिनेमा न चही यांखै सुरपी पालन थरंग अहानब तांक ngasi Imphal gi Palace Compound लैबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम द लोइसिनख्रे लोइसिनबा निमित्त ngasi हावबम पवन कुमार डायरेक्शन पीबा द फर्स्ट लिप अमसुं लोकताक लायन बि उतकी थरमदुदा वॉलंटियर सिंह दा सर्टिफिकेट सिंह बुसु यनथोखी Thas ki tara margi numidang da kabru lekha leba ibudho awang kabru asupagi laising akai atu tholam ba amadi mai tharami thodokpu Ethno Heritage Council heri kona kana yang de phongdokle Council ki serol ma da hai ibudho kabru laifam len asilamdam asigi yamna maru oiba mafam amani ashiguma mafam asida matung da yakai thinga bi thabak tawbidana basu serol dan hairi Temple of Universal Peace Awareness Cum Arts and Culture Academy serol amaneshu lamdam sida khundari ba kanglu khuding ki lining la shol da khuthin jinadana amana amabu mateng pangnaba loinana nungsi chanan leimin si hairi saite thakpalu ki sahi oina piba mana haisna basanta kumar award kumsi sahi oina sanare ba aiba lamabam biramani da piragani manipuri law saite amasu makhal ka gilari ki pukai hangan hana bhona bada mangna lawriba thaudangbo sakhangbo oina mana asi mangonde pibani mana ashta selone lupa lesing tara sol ama amasung citation ama yauri mana asi thasi kolumdoi world book de nimita Manipur Press Club da pangthokpa tharomda aibashda khushin nagani Joint entrance examination GMA lesing ni kunmathogi April session jaithokle parikha asi hanadi thasi kuntaret kunipan amsu kunthra da pangthokna leplambani National Testing Agency na thokpa cherol ma da hai leba asta hauji oiriba COVID-19 lachet ki pibem yengduna parikha se thona warep lawbani Parikagi matam parika pangthok kadabada yam drabdan mitra mangi mamang da laukthokene hainesu serol adona ma khatari Leibag as engineering gilam da satpa pamjaba mahiroi singi oina khwaidi maroi parikam oiriba GMA si sahi asigi oina tangkak mari da pangthokna lepkibani ahan ba musung anisuba tangkak ti sai esi February musung March thada loi khramani Akasban Imphal gi pauta biri Pradhan Mantri Narendra Modi na COVID-19 laichet pu maithi pina bagi damak test tak thokpa anaba sing thidokpa amadi layeng bahaiba thawong ahum asi tangai phadabda phongdokhre Video conferencing ki khuthang dama ki Lok Sabha Kendra Varanasi da COVID-19 ki hauji oribe phibam adigi matang yengsiladuna Shri Modi na positive oibe mi sing thidoktuna athu matangi manungda test tak thoktuna masak khangdoba tangai phade haiki Mifam aduda Pradhan Mantri na corona di ngak thoknaba Varanasi da hauji sirinariba manpower vaccine kapa hidak phanghanba anaba singi phamung amde test awna sing akupa wafam yengsin baga loinana corona positive oiriba sing da chapchabala eng pakana ba khanghan ki miyamda athuba matangi manungda mating pinabasu official sing da haiki mipung khudimangna gajani lamna leiba mark sing soi dan omna bi wafam su Pradhan Mantri na mifam da hungna panki
वैक्सीन कापी मरु एबा तंगाई पदि मतंग प्रधानमंत्री हाई सही निफुमगा की मथक्ता लेबा मियोय खुदिंगमक्ता वैक्सीन असे कापी कानबदु एडमिनिस्ट्रेशन ममुताना खंगनगदबनी प्रधानमंत्री हाई वाराणसी की मिहुत अमा ओइना महांगना मियाम की खुदोंगचादब कया अदुसु लेप्तना हेंगसिले वाराणसी हौकिबा चही मंगा तरुक असिदा अनौबा अना लायंगे थोंगसिंग जावना लायंग इंफ्रास्ट्रक्चर फगतहनखिबा असिना कोरोना बु थेंगनबदा चावना मतेंग ओइरी श्री मोदी ने हाई वाराणसी कोविड अनाबसिंग फमुंगसिंग आईसीयू सिंग अमसु ऑक्सीजन फंगबी सांग हेंगतले कोविड की अनाबगी मसिंग हेंगलगलिब असिग मनुंगदा लम खुदिमक्ता अकन मथौ पाखेतपगी तंगाई फदबदसु महांगना पनखि वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन काशी कोविड रेस्पॉन्स सेंटर लेप्तन लिंखलिब अदुगुमना अते थबकसिंगदसु खुमांग चौक्सिनगदबनी कोविड-19 दिंगाक थोकनबा अमसुंग लायंबगी मतंगना सेम सारिबसिंग अदुगी मतंगदसु वाराणसी की मियामगी मिहुतसिंग अमसुंग ऑफिशियलसिंगना प्रधानमंत्री दा पाउदोंखि लेबाग असिदा हौकिबा पुंग कुनमरीदा ख्वाइदगी याम्बा सांग ओइना कोविड के अनोबा केस लाख अनि लेसिंग हुपुमाथै चंगा थेंगनरे लेबाग असी अपुनबा कोविड-19 एक्टिव केस की सांग असी हौजिक अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग चादा 32.5 यौसिलकले राज्य तरा महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ़ दिल्ली तमिलनाडु उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात अमसुंग केरला लाइचत असी काहिन हंगलक मफमसिंग ओइरे लेबाग असी अपुनबा अनोबा केसिंग चादा मरफुरोमदी राज्य तरा असिदगिनी हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय लेसिंग अमा चांगा अमा सिखिबगा लोइनेना लाइना आइसक सिखिबा मिगी मसिंग लाख अमा लेसिंग 63 सुरे हौजिक लेबा असिदा कोविड-19 एक्टिव केस की मसिंग लाख 19 हेले मखोइसिंग अदु हॉस्पिटल नत्रगा होम आइसोलेशन द लेइरी लेबा असिदा हौजिक कोविड-19 के सैंपल कोटी 13 लाख 35 हेना टेस्ट तौख्रे हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के सैंपल लाख 15 लिसिंग 63 हेना टेस्ट तौखि अमरोमदा लेबाग असिदा कोविड-19 अथोनबा वैक्सीन कापगी सांगसु सिंथानगाय ओइना हेनगतले हौकिबा निमिन फुद्रानी थोइनी असिदा कोविड की डोज कोटी 13 लाख 13 हेना काउख्रे हक्सेल मंत्रालय ने हाई हौकिबा पुंग कुनमरीदा लेबाग असिदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 13 लिसिंग मरफुमरी हेना काउखे लागलिबा निमित 15 असिग मनुंगदा लेबाग असिदा एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर साबगी सांग हानदे सरुक अनि हेंगत हंदुना नोंगदा वायल लाख 3 लोंगी सांग यहोलगनी मसीगी मतंग केमिकल अमस फर्टिलाइजर राज्य मंत्री मनसुख मंडविया हाई ड्रग असी मतिक साना फंगन भाईबसी केंद्र की अचेतप फिरेपनी हौजिक सानबगी पाउ YWC Langthaban ahanba ngangom Ranjan Memorial Under 17 Girls Football Tournament की चैंपियन ओइरे पुकाउ आलू प्लेग्राउंड सानकिबा फाइनल मैच तंगसी YWC ना ICS सेबु पांजल मंगासिनोदा थोइदुना चैंपियन ओइखिबनी TYDA फुटबॉल एकेडमी थौबालना 15 सुबा एन बलानंद मसिंग मेमोरियल सेकेंड डिवीजन बॉयज फुटबॉल लीग की विनर ओइरे ngasi sanakhiba final match TYDA na LYLL lemram panjal mari anida machibe pidna winner oikhibani District Football Association moirang na sindona kumbi kangjai bungna chathari ahum suba MLA trophy ki ngasi gi match ta zone F na KY obu panjal taret amada maithibe pikre anisba match na FC kumbi na ki AY obu panjal ahum sunoda thoikre World Youth Boxing Championship ta Bharat ki nupa amasung nupi puna boxer manga quarter final round changle मुखोशिंदगी मनुंग द एशियन सिल्वर मेडलिस्ट अंकित नरवाल विश्वामित्र चोंगथाम न चिंगबा याउरी लोइसिलकपदा कोविड-19 ngathonaba face mask upa futaruk lamna leiwa khutsamdi maimit tarutana na thamba haiba asama thong ahum singang na chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada moroyo pau amuk hana Manipur da matam khara covid positive oibigi sang hantaruraba tungda nongmoda khwaidi yamba sang oina hokiba pung kunmari da covid ki anoba ke somdrani thoi thengnare Manipur की मीराबाई चनु ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप दा अनोबा वर्ल्ड रिकॉर्ड थमखिबदा मुख्यमंत्री एन बिरेन अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री लेटपाउ हाकुना नुंगाय फंगदोखरे देशिंगनी कुनमाथुगी जीमेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यैथोखरे प्रधानमंत्री ना कोविड-19 बुमाइथि पिनबगिदमक टेस्ट तौथोकपा अनाबसिंग थिदोकपा अमदि लायंग बाहाइबा थौंग अहुंगी तंगाय फदबदो कन पनखरे अमसुंग लैबा गासिदा हौकिबा पुंग कुनमरी दा कोविड अनोबा केस लाख 2 लेसिंग हुमातु हेंगतखरे पाउलोइजरे